Шылсеренех Шыбашкарда фитнес аннепе перле конкурс иртеть. Кышал фестиваль пилік машхут Польша. Ача сачесенчи алулды ушканран шеремдватышы финала тухма пултарна. Чием аттуррезем тепхаларе ача-пачапа шамрыксен пултарулы керменин сцены чинче хайсен осталых некотар треш. Шубашкарде садиксенже терлюзем риаджазем фестивален шавражулне теплен хадерленне. Кашнех и учреждениенже инструктор иртереген занятий зене шивых шиннебе бірле жүрезе хынықтарузем дума вренне. Кевеше мибе келе жүрлен ытызембетан терлі хускану дума хынықны. Ебер червадырымыш садикре. Ачазатне жүретпір, шак конкурса ебер темші жол ғутсы ұчынатпыр, кажалда да биде дұрышса ішлерімір. Конкурс биде кележет, мен жындезестің, переде ашамырсыне, ачазыне пурнеде шиғындарать. Спорт потуслы бұл молодежь шлада бебір, пурде спорт потуслые, тусла. Ку конкурсра ибир пилік мұшу участвовать вапыр, ибир хадерлендемір шуржол, ибир кашнернере пуштарынны, ачазем, амышсем, хадерленне, ибир пиди хадерленне, бире ку проект пиди кележет, аша амышсем де пиди юрадашы. Самахмай степ аэробика енебе тубырса шырутмал шичимір садик ушкыне иккіміш вырына тухря. Кабыр тумдер хадерлесі деп Аллах конкурса хадерленеген земшін пілдерішлі вырында. Кашни команды тізінжен уйрылзадырас илемлі курынас тезе тұрышна. Шавымбады фитнес-фестивалінже спорт тумелі, елдір костюмлығы намар, чываш кабырлықлі ажызымбе амырсынеде гурма бульджи. Вунбермір садикри илем ушкын вешімі шул худшынат конкурса халхинже хула пилікшіралы жыл тулдарына ятпа ердеген фестивале уйрымақ теплін хадерленне. Чываш культурине, наци хайне еверліхне тепчене. Ибек хамын хербе, кажал, паремыш кут худшынады. Хуй фестиваль мана пидик хедішре. Кышта хумханат пір, малды вырынат ухас тезештлат пір. Тұрышне саякай мария тюрезем вунбермір садик ушкыне икіміш вырын баджеш. Шындеру жізіне вара вижі номинацире балыр треш. Чи пулдарулызем икшір бірреміш, икшір икіміш тадашыр херхтватымыш учрежденезенже ушкынзем бульджеш. Финала тухнезене верене управлененже ешлегензем, республика рейхерарымзен канажын пайдажызем, пала спортсмензем тавху жізем барзаджислареш. Чавашенгаларым вале Алиса Александрова, Михаил Солин.